tunlai khovel thiam na sang tak wang hian sipai te manrua le ralthuam te achangkang to hlea keini mimol swang to thiam phak bak ani to hlomani sipai lir thei long le thlona te hian theina sang tak an nei hloma khovela engineer le scientist chaber ber ten aya changkang zok siam chwa tumin an beiring bokani ton trum zo pro video a hian khovela sipai ralthuam lian le ro pui zual chen khat kan thlir hodona channel subscribe like comment le share kha o M1150 assault breacher vehicle or ABV he sipai lir thei hi chil pwa bom le bom phum ruk thian fai tu ani a sipai te kong lo thian fai chin tu ani aming lema national an phwa a United States Army te manro changkai takani kumsang ti som khan Taliban te Begnan US Marines ten Afghanistan an mang changkai le ani he kong thian fai tu hian reilo te chungin meter za asele meter som palia zaw athian fai theya athen fai dan chu he lir theya tang hian puak thei thil C4 pai rocket ka chwa ani a chu chuan leilama bom phum ruk azuk ti puak thin ani he lir thei lan dan hian chak aya ang hle a ton som sari patni arit ni en fit som lia se ni a kar pathum in zom khom ang vel ani fit som panga a hlai le norwal na amalama hian avwa theya mel malaka in ven himnan 12.7 M2B machine gun apai telbok helir thei ABV hi M1A1 Abrams main battle tank ruang arm chassis a din ani a engine hi sakor sangkhat zanga tluk horsepower sangkhat zanga ani bok Jobaria defense system multiple Cradle launcher he system hi Jahannam launcher ti a soi ani boka United Arab Emirates Army te mantur bik liaw liawa Zubr land system te siam chu ani a rocket ka chwa theina kwa zani somlia oma khovela rocket ka chwa na kwa nga berani helir theian BM21 grad rocket launcher paruk ahena BM21 paruk enkol tur hian sipai somthum anga ilayen sipai nei tlem ram UAE tan chuan enkol tu sipai pathum chia amamo wangin ahlu zual hle ani heral thuam ma chon tu te tan chuan inven ngaina awang ria wina rin oma aphin dar ne hle angti asya the ani Jahannam launcher hi fit som kwa panga aseni a rocket ka chwana trailer palia oma trailer pakhata hian akwa somruk zela oma avayin kwa zati somli zet a omani rocket te hi amal chawemo arwalina kap chuak theya rocket zongjong hi minute ti chungin akap chuak zawvek theya second khata rocket pati zel kap chuak thei angani a minute ni lek chungin min phin dar vek theyani MZKT 79-21 helir thei I mu hian ke engzat nge anei lo chiar itum masaberem itan kan lo chiar sakchenia helir thei transporter launcher hian ke som paruk zetaneya ketaminu lir thei ani ber mai ake paruk te hi herkwal thei ani a olsam takin akwa zungzung thei ani helir thei hian missile ka chwana intercontinental ballistic missile ICBM ka chwana aphura missile pakhat chak po hi ton somriat aritani helir thei hian V12 diesel engine manga 800 horsepower ani M3 Amphibious Rig M3 Amphibious Rig hi khomwala le tuya achevel thei ve a luilian kalkainan tank le lir thei dangin an mangchina leilon angin emo tuya thil thiar kai tu ferry angin achang theani helir thei ruang am hi akhau chat em awangin main battle tank langsar deu ho hi chu aphur zaw veka ama hian tuya alan theina tur apai sa a athil pai hi tipharin tui chunga alang theya tuya hian darkar khata kilometer som palia chakin achevel theya khomwala chuan darkar khata kilometer som riat achakin akal theyani M3 pariat in zoom khom hian leilon meter za ase ado theya pathum in zoom khomin tank pati aphur kai theyani Tupoliv Tu-160 Tu-160 hi the white swan ti asyat ani boka NATO 10 blackjack ti in an soy china
supersonic heavy strategic bomber ani tundin muna chuan khovela ri aya chak thlok thei indo thlona lian ber rit ber le thlok chak thei ber din mun lo mek tu ani a world record shang somli paruk zet achelani white swan hi boruak sak tak meter sing khat sang ruk asang stratosphere a darkar khata kilometer sang ni zani zeta chakin aleu kwal vel theya alo em chu Ralthuam kg sing li sanga zet apai theya nuclear missile apai tel theibok kumsang ni sompriat khan Tu-160 pakhat zel man hi dollar maktaduai zani somsari ani a tuna phechuan he a yin sang jok to yen rin om Navy Landing Craft Air Cushion LCAC Indo longa changa vaukam kainan sipai ten an man changkai em chu landing craft air cushion hi ani a hovercraft ani air cushion wang hian tuipuya le vaukama du thokin a chakwal vel theya ama hi fit somriat pasari ase ani a sipai le Ralthuam ritak tak vaukama athiar kai theni he hovercraft hian tum khat bungrua ton somruk pariat rit aphur theya darkar khata kilometer somsari pariat chakin akal theni voi khata tank zang deu chi patni emo sipai za somriat zet aphur theya indo longa changin sipai le andal thuam te waw kama athiar kai zung chinani Zubr class landing craft kan soi masak landing craft kha US Navy assault craft units te manrua ani a kan soi le tur Zubr class landing craft hi chu Russian army te tani in American te a yin an nei lian zoka khovela air cushion landing craft lian berani Zubr class LCAC hian Tu-96 strategic bomber propellers ang apanga ama hi fit za somriat pasari laya se ani a achunga hian indo na lir thei armored personal carriers somzet alenga chuti chungchuan mun ol ala om chewani Zubr class LCAC hian mani in Vietnam rocket launcher pati apaya melma aphin dar mia mayani full lot ni hian ton zanga somnga panga rit ani a vaw kamarwal rem lau fit ruk point panga asanga po ol sap takin akal kwal zung theni Gerald R 4th class aircraft carrier khovela thona phur longlian ber chu Gerald R 4th class aircraft carrier hi ani a dollar tluk le ding on som pathum manani fit sang khat somkwa patni ase ani a fit zati somnga patni azawani bok asan zong hi fit zati somnga ni in chong somni panga a oma long rong toinan hian rong ton zasari somnga zetan panga hetiang zat rong hian sedan car nuai ti adayani helonga hian thokturi got po mi sangli zanga chuangan oma indo thona somsari panga zeta phura tunlai khovel thiam na changkang ber panga thuam vekani Lockheed C5M Galaxy Lockheed C5M Galaxy hi khovela military transport aircraft lian berani a Lockheed 10 US Air Force te mantura asiam chuani he thlona hian bungrua engine wai khat sing ni sangsari zali somnga pakwa aphur theya McDonald helicopters paruk armored personal carriers paruk M1 Abrams tank pakhat emo sipai zathum somli panga aphur theyani Mi-26 hi Soviet Russian heavy transport helicopter ani a fit za somthum pakhat sei ni in fit somni paruka sangani achonga hian basketball a khel thei ti in an soi china chhuat atanga achung sanzong hi fit som le inches ti ani a basketball hoop hi fit som sangani achung seizong hi fit za som pati ani a azaw zong hi fit som le inches nga ani bok Mi-26 helicopter ping thanna ber chu amari na let ni aphur thei hi ani a ton somni pariatarit aphur zawani sipai le Ralthuam mun shanga athiar kwal zung theya US helicopter lar Chinook cheswal te pon himlama thiar son chin tu ani a Afghanistan a voi enge mozat athiar kwal to ani Akula class submarine a hian type shanga oma chungzinga chuan na to ten typhoon a ti mai te hi khovela submarine lian berani a Akula hi Russian chonga shark ti na ani Akula class te hi nuclear power attack submarine sanni a
fit zanga som ruk panga asei ni in alen zong hi fit som sari pariat ani a fit som kwa pati asang ani bok tui nuai long takti a yin alen ema wangin tui nuai long pati a hen deuh thuaka lian hlema se chen vel ol sam hle a kong bum bo tak tak ol sam takina kal tlang the ani Arctic vur khal fit riat acha po ol sam takin atike som vek theya Ralthuam Lian ber chi apai bok ani ole du tong le phot mayang o kan soi tak Sipai Ralthuam Lian le puizinga khat khoi khange nei ve ila idu ber comment lama milo shil vela i chat din an shal ve theina turin i share ke odonia o